Amahoro y'Imana kuri mwese abakunzi ba PK Media Pano, mwese mwebwe mukomeza gutwereka ko mudukurikira umunsi ku wundi. Bahaye ikaze rero mu makuru agizwe muri kino gitondo mujye kugezwa nanjye Samuel Baraka, akaba ari banda kuri izi ngingo zikurikira. Ndibabwire ko Minisitiri w'Ubuzima Sabin Nsanzimana yazamutse ikirunga cya Karisimbi akoresheje amasaha 10 mu gihugu cya RDC. Mu misa hasomewe itangazo rirwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga. Ndanababwira ko Trump yakinnye ku mubyimba Stama w'Ubwongereza uri mu mazi abiri. Muri siporo ndibabwire ko umurenge Kagame Cup 2026 umujyi wa Kigali wongeye kwiharira ibihembo. Ni mu gihe Yamini Yamari na Michael Ayazabal bandikiye amateka mu gikombe cy'isi. Ikaze mu makuru arambuye. Minisitiri Dr. Sabin Nsanzimana yazamutse ikirunga cya Karisimbi akoresheje amasaha 10. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yazamutse ikirunga cya Karisimbi kuva aho gitangiriye ageza ku gasongero mu ntera ya metero zirenga 2500. Minisitiri Dr. Nsanzimana yasangije abamukurikira akagahigo yagezeho mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati imibereho y'ubuzima buzira umuze ni impano nziza kurusha izindi twakwiha. Mbere y'isabukuru yanjye nihaye impano yo kuzamuka umusozi wa Karisimbi, umusozi muremure mu Rwanda. Nazamutse amasaha 10 ntarahagarara. Minisitiri Dr. Nsanzimana yavuze ko hari aho yageraga akananirwa cyane agashaka kubivamo, ariko akomeza kwihagararaho kugira ngo ahigure uyu muhigo. Ubu buryo bwa siporo Minisitiri Dr. Nsanzimana yakoze bufasha umubiri kugubwa neza, bituma umubiri wongera ingufu, gufasha ubwonko gukora neza, kurwanya stress n'ibindi. Ikirunga cya Karisimbi ni kimwe mu birunga 5 bibarizwa mu Rwanda ariko bitakiruka. Kiri ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri pariki y'ibirunga. Nicyo kinini mu buhagarike mu 8 bibarizwa muri kariya gace. No kuvuga Karisimbi, Bisoke, Sabyinyo, Gahinga na Muhabura byo mu Rwanda na Mikeno, Nyiragongo na Nyamuragira byo muri RDC. Reka dukomeze mbabwire ko imijyi ikora ku kiyaga cya Kivu igiye kubakirwa ubudahangarwa. Itsinda ryaturutse muri banki y'Abadage y'iterambere KfW riri mu Rwanda aho ryaje mu butumwa bwo gusuzuma ahazashorwa imari mu kongerera imbaraga ibikorwa byubaka ubudahangarwa by'imijyi y'u Rwanda ikora ku kiyaga cya Kivu ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Imihindagurikire y'ibihe igira ingaruka zikomeye ku mijyi ikora ku kiyaga cya Kivu nka Rubavu, Karongi na Rusizi, iteza imvura nyinshi ishobora guteza imyuzure yangiza ibikorwa remezo, imihanda, inyubako n'ibindi bikorwa by'ubukungu byo ku nkengero z'ikiyaga. Mu ntara y'Iburengerazuba imyuzure n'inkangu biri mu byago bikunze kugaragara bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Kubera imiterere y'udusozi twinshi dukikije ikiyaga cya Kivu, imvura nyinshi itera inkangu n'isuri bikangiza ubutaka, ibikorwa remezo ndetse n'ingo z'abaturage. Ubushakashatsi bwerekana ko isuri mu gace kegereye ikiyaga cya Kivu ikomeje kwiyongera kubera imvura nyinshi n'ikoreshwa ry'ubutaka ridakwiye. Iyo suri kandi itwara ubutaka bwinshi ikabushyira mu kiyaga cya Kivu, bikagabanya ubwiza bw'amazi ndetse bikagira ingaruka ku burobyi. Hari impungenge ko imyanda n'ibitaka byinjira mu kiyaga bishobora kugabanya umusaruro w'amafi. Iyo habaye isuri n'imyanda myinshi mu mazi ahororerwa amafi harangirika, umusaruro ukagabanyuka, bigateza igihombo ku baturage. Ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe zinavugwaho kugira ingaruka ku bukerarugendo bukorwa mu kiyaga cya Kivu no mu nkengero zacyo, kuko imvura nyinshi, inkangu n'ihindagurika ry'ibihe bishobora kugabanya ibikorwa by'ubukerarugendo no kwangiza ibikorwa remezo byakira ba mukerarugendo. Nanone kandi hatabayeho gukumira ibibazo nk'ibi hakiri kare, ubwo hanavuka ibibazo by'ubuzima, kuko imyuzure ikunze guteza indwara ziterwa n'amazi mabi, kwangirika kw'ibikorwa by'isuku ndetse no kwimura abaturage baturiye ikiyaga. Izindi ngaruka zishingira ku bihombo bituruka ku kwangirika kw'imihanda, ibiraro, amashuri, amavuriro n'ibindi bikorwa remezo bisaba amafaranga menshi yo kubisana, bikadindiza iterambere ry'iyo mijyi. Iryo tsinda riri mu ruzinduko mu Rwanda ryahuye n'abayobozi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofin, abo mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA, ndetse n'abayobozi b'uturere twa Rubavu, Karongi na Rusizi aho uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa. Ryasuye kandi site zitandukanye muri utwo turere ahari ibikorwa byinshi byakozwe mu rwego rwo gukumira ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe zigira ingaruka ku kiyaga cya Kivu no ku mujyi wa Rubavu. Nanone kandi batemberejwe mu byogogo biregama amazi y'imvura mbere yo gukomereza mu migezi irasukira mu kiyaga cya Kivu, biteganyirizwa gutunganywa
mu guhangana n'ibyago bituruka ku mihindagurikire y'ibihe bigira ingaruka ku mijyi ya Rubavu na Karongi. Banki ya KfW yiyemeje gukoresha ishoramari riri hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 40 z'amayero, no kuvuga hagati ya miliyari 32 na miliyari 64 z'amafaranga y'u Rwanda. Bikaba biteganyijwe ko iryo shoramari rishobora kongerwa rikagera kuri miliyoni 80 z'amayero, no kuvuga kuri miliyari 128 z'amafaranga y'u Rwanda mu mishinga inyuranye irimo n'uyukora ku mijyi ikora ku kiyaga cya Kivu. Tujye mu mahanga, reka tujye muri RDC. Babwiriye inkuru ivuga ko mu misa hasomewe itangazo rirwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga. Itangazo rikomeye ryatanzwe n'inama y'abepiskopi gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izwi nka Conference Episcopale Nationale du Congo. Senko rirwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu byasomwe ejo ku cyumweru mu misa zitandukanye zabereye mu maparuwasi gatolika yose mu gihugu. Amakuru aturuka mu nzego za kiliziya muri RDC avuga ko iri tangazo ryagejejwe ku bakristu mu rwego rwo kubamenyesha no kubasobanurira impungenge z'abepiskopi ku bijyanye n'impinduka zishobora gukorwa ku itegeko nshinga. Uretse mu maparuwasi yo muri RDC, iri tangazo ryasomwe no muri zimwe muri paruwasi z'abanyekongo baba mu mahanga, hagamijwe ko ubutumwa bwa Senko rigera ku banyagihugu benshi bashoboka. Bamwe mu bapadiri basomye iri tangazo banaryongeragaho ibisobanuro mu ndimi zitandukanye zikoreshwa muri RDC zirimo Ikinyakiluba, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda kugira ngo abakristo barusheho gusobanukirwa n'ubutumwa bukubiyemo. Iri tangazo rije mu gihe impaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga zikomeje kuvugisha abatari bake muri RDC, aho impande zitandukanye zikomeje gutanga ibitekerezo byazo ku ngaruka cyangwa inyungu zishobora guterwa n'izo mpinduka. Senko ni kimwe mu bigo bifite ijambo rikomeye mu mibereho ya politiki n'imibereho rusange muri RDC, kandi kenshi cyagiye gitanga ibitekerezo ku bibazo bikomeye bireba igihugu n'ejo hazaza h'abaturage bacyo. Reka babwire ko Trump yakinnye ku mubyimba Stama w'Ubwongereza uri mu mazi abira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakinnye ku mubyimba Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer, agaragaza ko yatsinzwe bikomeye cyane ku mishinga igamije guteza imbere Abongereza. Trump yatangaje ko Sir Keir Starmer azegura ku mwanya we wa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza nyuma yo kunanirwa guhangana no gukemura ikibazo cy'abimukira n'ibijyanye n'ingufu muri iki gihugu. Ibi yabigarutseho mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga ejo kuwa 21 Kamena 2026. Ibi yabitangaje nyuma yo ko hari amakuru yagiye hanze ku cyumweru agaragaza ko Sir Keir Starmer ashobora kwegura mu cyumweru gitaha nyuma yuko abamushyigikiye mu ishyaka rye bakomeje kubambarwa. Amakuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Telegraph avuga ko Starmer ashobora kwegura kuri wa mbere tariki 22 Kamena 2026. Amajwi yahamagarira Starmer kwegura akomeje kwiyongera nyuma yuko ishyaka ry'abakozi ayoboye ritsinzwe amatora y'abagize inzego z'ibanze yabaye muri Gicurasi 2026, aho iri shyaka ryabuze imyanya igera ku 1500. Nyuma yuko ibyo bimenyekanye, Trump yahise anyarukira ku mbuga nkoranyambaga ashimangira aya makuru ndetse avuga ko impamvu Starmer agiye kwegura ko ari ukubera ko hari inshingano zikomeye zamunaniye gukemura. Ati Keir Starmer araza kwegura nka Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza. Yatsinzwe nabi cyane ku ngingo ebyiri z'ingenzi, abimukira n'ingufu. Mwifurije ibyiza. Mu bibazo bigiye gutuma Starmer yegura, Trump yavuze ko harimo ibikomoka kuri peteroli mu nyanja ya North Sea. Ni ahantu habarirwa amazi menshi hagati y'Ubwongereza n'ibindi bihugu by'Uburayi. Ni igice kibarizwamo umutungo kamere mwinshi harimo na gazi. Ubwongereza bwabonye uyu mutungo mu myaka y'1960 itangira kubyaza umusaruro mu 1970. Bivugwa ko Ubwongereza bwakamuye iki gice mu buryo bukomeye cyane nubwo bushinjwa kuba butaracunze neza uyu mutungo nk'uko ibindi bihugu byabigenje. Reka tunyarukire muri siporo, babwire ko imikino ya Umurenge Kagame Cup 2026 umujyi wa Kigali wongeye kwiharira ibihembo. Ubwo hasozwaga irushanwa ry'imiyoborere myiza izwi nka Umurenge Kagame Cup 2026, amakipe ahagarariye umujyi wa Kigali mu byiciro bitandukanye niyo yihariye ibihembo. Ejo ku cyumweru tariki 21 Kamena 2026 nibwo hasojwe irushanwa Umurenge Kagame Cup 2026 ryasorejwe mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Ni imikino ihuza imirenge igize intara zitandukanye z'igihugu. Uretse gukina, ikaba ari n'igihe cyiza ku baturage kongera guhura bakidagadura bigizwemo uruhare n'imikino. Imikino isoza iri rushanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu Paul Kagame yari yitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Habimana Dominique wari umushyitsi mukuru, Minisitiri wa Siporo
Neri Mukazayire, meya w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard, ba guverineri b'intara zitandukanye, visi perezida wa kabiri wa Ferwafa ushinzwe ibya tekiniki n'abandi. Hakinwe imikino irimo umupira w'amaguru mu bagabo n'abagore, volleyball mu byiciro byombi, basketball, gusiganwa ku maguru, netball ikinwa n'abafite ubumuga n'igisoro. Nkuko byari byagenze mu mwaka ushize mu karere ka Musanze, umujyi wa Kigali wongeye kwiharira ibihembo byinshi no muri uyu mwaka. Mu mupira w'amaguru w'abagabo, umurenge wa Masaka wo mu karere ka Kicukiro niwo wegukanye igikombe nyuma yo gutsinda ibitego 6-3 uwa Nyarugenge wo mu karere ka Nyarugenge. Muri ruhago y'abagore, umurenge wa Mahembe wo mu karere ka Nyamasheke niwo wisubije igikombe warubitse nyuma yo gutsinda wa Kacyiru wo mu mujyi wa Kigali kuri penalty 5-4 nyuma yo amakipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa mu minota 90. Muri basketball na volleyball mu cyiciro cy'abagabo, Kicukiro wo mu mujyi wa Kigali niyo yegukanye ibikombe byombi. Muri football mu cyiciro cy'abagabo, Gasabo yo mu mujyi wa Kigali niyo yegukanye umudari wa zahabu mu gihe yabisubiyemo no mu gusiganwa ku magare mu bagore, ubwo Nishimwe Giselle yahigaga abandi. Mu gusiganwa ku maguru ahangana n'ibirometero 15, Munyakazi Felicien wo mu mujyi wa Kigali niwe wahize abandi mu gihe gusiganwa mu birometero 3 mu bagabo, Manishimwe Jean Baptiste wo muri Kigali ariwe wegukanye umwanya wa mbere. Mu gusimbuka urukiramende, Masengesho Gabriel wari wanabaye wa mbere mu mwaka ushize niwe wongeye guhesha ishema umujyi wa Kigali yongera kubisubiramo. Mu kubuguza igisoro mu byiciro byombi, ibikombe byasigaye Kigali ni nyuma yuko Niyonagize Alfred yabaye wa mbere mu bagabo, mu gihe mu bagore Bampire Regis ariwe waje imbere y'abandi. Reka dusoreze kuri inkuru ivuga ko Lamine Yamal na Michael Ayazbari bandikiye amateka mu gikombe cy'isi. Rutahizamu w'ikipe ya Espagne Lamine Yamal yakinnye umukino we wa mbere abanje mu kibuga mu gikombe cy'isi, ahita umukinnyi w'imyaka 18 cyangwa munsi yayo winjije igitego muri iri rushanwa inyuma ya Pele mu mwaka w'1958. Mu ijoro ryo ku cyumweru ryakeye tariki 21 Kamena nibwo Espagne yakinnye umukino wayo wa kabiri mu itsinda H ry'igikombe cy'isi warangiye inyagiye Arabia Saudite ibitego 4-0. Nubwa mbere Espagne yari banje mu kibuga, Lamine Yamal winjiye mu kibuga asimbuye mu mukino uheruka, ariko mu minota 10 yari amaze gutsinda igitego cye cya mbere mu irushanwa nk'umukinnyi uhanzwe amaso. Uyu mukinnyi w'imyaka 18 yabaye umukinnyi wa kabiri mu mateka y'igikombe cy'isi utsinze igitego afite imyaka 18 cyangwa munsi yayo, dore ko byaherukaga mu 1958 ubwo umunyabrazil Pele wari ufite imyaka 17 yatsindaga Pays de Galles. Undi mukinnyi wakoze amateka muri uyu mukino ni Michael Ayazbari utarahiriwe n'umukino wabanje kuko yamaze iminota 30 atarakora ku mupira, gusa kuri uyu munsi yatsinze ibitego 2 atanga n'umupira uvamo ibitego mu minota 25 ya mbere y'umukino, abo wa kabiri ubikoze mu mateka y'igikombe cy'isi kuva mu 1966. Reka rero mbashimire, amakuru yo kuri PK Media Pano na hatu yasoreje. Nge nari Samuel Baraka.